o hei hi Indo stabilizer 5 kV ania chuan tuna kan siam chan hi chu hemi circuit hi a tha thei to ngang lova a chan chu hemi transistor hi high volt support deuh hlek ho kha nga ya tin helai i a variable resistance hi a tha to lo boka hemi hian siam kan tum deuh ngel thina dongin hemi capacitor milpui hi ka nei lo bok nen ka dongin a fu thei re reng lo maya akat chuin kat theia han down le vel khanin ama hianin iron on le mai thei to thin lova chu chu a buai thak na lai nia chuan hei heta hianin hi stabilizer pa ngai mi o kha ka vua a circuit hi kalat thata ka modify ya chuanin 24 volt kha alut ta ni ta han apa a 12 volt lu na turita hi 24 volt circuit jok kha nia chuan ko wiring dang lam na sak khop maya hemi 24 volt mil tur hianin kan fit dang lam vela chuanin hei chu soi ta vek lo mai la hemi ka siam dan ta ka hi chu hetiang Indo stabilizer na to dan bik om je hi kan soyanga ti chuan hetiang Indo stabilizer a chuanin dauna kan da hianin power supply kan don kha power supply kan don me ka tang khanin uanak alo om bok hian hi dauna kan kolo poi thata uan alo om bok hian volt somruk power supply kan don me ka tang khan volt somruk kina daun hal top mai ni chu tak chu hetiak up kan handa in kat si kha dauna kan her thla khanin in kat enge automatic an on le tur chan voi ni te zu down thla ka ngai tu china ma se voi ni kan down khanin vol du normal ho chon lo down le lutuk ta voi ni kan down thata a ti chuanin automatic in arin on le ta chu ta tang chia chon voi khat up le thatila adik zok tlang pui ni stabilizer te nau deu hoa hi chuanin hemi hi down na kan ti hianin hetia kan her chho heti kan her chho zel hianin a hniam zawng ani ve zel ta apa kan da in heti apa kan da chi hianin a sang zawng ani ve thunga ti chuan heti angin Indo stabilizer tuna miang hawa hi chuanin down zawng a kan da po ni sela a sang zawng ate kan her chuanin current hi chuak sang tol tol thina chuan uana kan lo da alai hianin hemi hi apa koi chho tai la ti chuan hetian her chan po hianin asang ta tho zel ani kha kha a number sang zong hi asang zong ani hrim hrim hemi daw na koi thak pon chu chu anin an lo na ni ta chuan heta tanga te kan her son zeu hi chuanin adang lam dei to daw na po dai la adang lam hrim hrim ta kha kha stabilizer pa ngai nen a kevi hiam ho nen ani an lo na ni ta ni chuanin heti kan an her chho chi hianin daw na hianin a stabilizer coil more bera khan current power supply kharon lut sa ta a ti chuanin daw na ti kan de da hianin a step up down na line a wer tam de ron chho khawa khanin hemi hianin a select wall ta thin ani chuanin at coil kong toy lampang zel kha dauna kan da la hi chon ron la chuak ta bi kha chuwanga avola kha ron up down thei kha ni ta ni ti chuanin hei hi hian kan lo up vele ta ni heti kan ti hi chuanin power supply coil more bera ron kal ka ain son ve ta thunga ti hian a coil more bera kha output lampang kha ani to wangin a coil more bera tanga a kong toy lampang zong zel khan current he lut thata
chu mi wanga vol hi ron up thei khani ve ta ni chuan tu nei chuan hi lai meter hi chia kha multimeter in analog a hen kat entir ve thunga chuanin digital zokin entir la thanga chiang zok anga tam zok tan kan lo hre thiam lo pal takin ti hianin downa ka lo alo om ta a chuanin a voltage de selector hen una kok bok ta ni ti hi chuanin a down thei dan ang berin om to ti na ni ta ni chuan kan current don kha ni china ka soi ma saka kha kan soi fe le lok nga hetia apa kan da lai taka voltage selector in una ko bokian kan power supply don mek zat vol kha aron e chuak ta bi kan ni chuanin heta tang hianin kalau up ta ni jani somni panga jani somli le panga he hi apa om dan kan entir do wangin kan her sang chholo kan ni ta nakia chon vol jani somthum aya san don chia in ka turin ka her don ani chon vol jani somli le panga lo nia kita rang hen up le tai la jani som nga le pukwa jani som ru angvel ani ta ni phai khat up le chinang kala cha slo wangin tu na hianin jani som ru jani som red bor vela ain kat ta cha uria kha om zia kan entir lok duwa chuan heti apa kan lo da la ya current kha ela hi lo in katani chuanin hebi hi kan her niam thlapotanga uana kan danga ti chuanin vol kha aron la chuak theilo fo ani chuanin downa ting kan kol thatur ni ti chuanin downa kan da la ya kan voltage du danang kha lo nei lani lo chuanin kan her sang le mai don ani ti hian cha sum ko pakhat jani le pakhat jani somni he ho hianin vol somni atanga somni panga in carbon velin up down zero ni step tin a hianin chuanin heta tang hianin tian jani somni panga jani somli le pariat chhobor vel lo ni le ta kan apani po in alo kat kha alo katani chuanin hian lo om ta hetia akat heron katta akat chung hian rei deuh da lo tur ani chuwan chuanin aron kat thei to chuan her hniam emo downa da thlak wat tur ani ta ni chuan kan voltage du zata khanin kan her le chau thin tur ani tuna hian helai meter hi a thalowa hei hi noi lampang kan me hianin output volt zata ron lan ti ranga ti chuanin hetia chung lampang zong kan me le hianin input volt zat kan power supply don mek zat vola kha aron lan tir ve thin tabokani he chu up le down na kha ni chong lowa a metera tanga kan power supply lak lu mek le apek chua zat en na mai chawani bokani khan tu na chuanin vol zat ni jani somthum le paruk ania jani somthum aya san don in kat turin kan her ve thung don ni turen jani somthum le paruk ania kat to turin ka her lok don ni hianin apaka da la hianin tuna tak hi chon kan power supply don mek hi vol jani somthum ani kan ka digital meter hi na te sang de ule ka vol rukvel ni te sanga hei hi jani le somthum vol hi ani vel ta chen ni tuna hianin apaka da selector hi wana ka ko tira vol jani somthum ani hei
digital ani ta analog a zo kan son lok china nge analog a chuan in hei volt ni som ni panga ni som thum ania volt dik tak hriat du hi chuan in digital ai ma hian analog a hian in ka te zok deuh zela analog hemi analog volt zo ka hi adik ma zo ka ni chuan in zani som thum ai san do na in kat turin ka her towa chuwan chuan in kan her lok ange kan up lok anga khat zani som thum ai san do na ar in kat thina ni ti hian in daw na ka da le ta daw na uan atangin in ka her sang le ta niตัวพอจะนี่สมทุมไอ้สร้างเลยดอนตาขาเสียจวนเนี้ยเชียดง่ายปะครับจู่ให้เตียงสเตปไลซ์ระจวนนี้ดาวนะจุงเฮียนินเฮตา number 5ไอ้สร้างที่จู่เฮร์วักลวิลาดูมครบมา number 5ไอ้สร้างตัวจวนนี้ไล่นินตัวจังขานักลเทียนะMCB แต่ทริปป๊บดูทีนั่นนี่ตินดูทุสามาจวนินดาวนาเฮียนินมันตุ้มพอดีละอาจารย์สอมาริมหลบจกบกตาติจวนินดาวนาขันดาลาเฮียนินโวลค่ะกันดวงซาตันีหลบจวนินเฮรสานเซลไม่ตัวนี่น่าเสียนิจินกันสวยขันนิน number 5 6 2ไอสังเขาจู่เฮรจีตัวละวะส่วนกระเรนค่ะเฮตียดาวนักันดาสูงปัวเฮตียกันอาปะกันดวงจัดโฟลค่ะอัถึงเทงังเราอันนี้เจ้าหัวน่ะสเตปอัพให้จูกันกวยเจ้าตัวนี่เทรามชวนินอัตลังปุยนมานี่อินชูไงมาไม่อินเบียกอินเละยังว่าปุยปุ่นเดียวน้ำมันอะไรกันหันมั่งเดียวทีนะสุดที่ยังจวนนินกันมันโตเมียดอนหนูจวนนินมั่งโตเอาพุทโวไลท์เอาพุทไลน์เขาบอกเขากันมั่งโตดอนหนูอันนี้ตักคุณอะไรที่อธิษฐานจวนนินดาวนาเห็นดาท้ายละจวนนินการสมัครพอฮีอาริมหนูจอกกางฮาร์จอกเฮติยาอินกัดเทจุงอาลูอมเร่งปัลคานินเฮติไลออโตมัติกาโลกัดตูสาร์กิตาค่ะอัจฉริยะมาทรานส์ฟอร์เมอร์โปค่ะอาปกันดาจงเฮจวานินอาริมบีเกเมมันนี่อินกัดเร่งสีคันเอาพุทไลน์กัดเร่งสีคัน power supply ค่ะนินทรานส์ฟอร์เมอร์กงโตยลำปังค่ะอารอนลุโตโดนวางินทรานส์ฟอร์เมอร์ค่ะอาศัตค่ะอากางด้วยเมมบีกันนี่ข้าเสียดเวไม่ตาหนากันเจ็บตลอดกันนี่